na yenya adwuma na ma memfa warning we enko na obinya no ho ntiase na wo sabua payo bi Kwaku Manu a wo ye movie actor na wo sabua payo bi in his quest say obeserve the paymasters or the menim etwim first okofa tornado ebesi ho Emma odidi me ma me akosua be no watem man ka hwe me koka Ibrahim Hama ene sha adwempa henachi obesi ho didi matem man ka hwe enanu ya wasa besi ho me ne kwasie ya osane yire kwasie toyi apapon yi amatela e said you know Kwaku Manu ni nchiremu ne se many amatela ku oba ho he has nothing to do with a politics ma men kan che Kwaku Manu o party a Okatakyire yase me fo din Okatakyire wahini mini wahini din but from na kwadi a wo ye Ghana ni na wo hia Afrifa fene Nkwasiafoɔ Hene edin a obi amfa mfrɛ ne ye Nkwasiafoɔ Hene ana Agimifoɔ Hene ahini na wodi nyina ne din aye Agimifoɔ Hene ana Nkwasiafoɔ Hene sa di we mienu ne yebe ma Okatakyire from eneko I was saying, penny for some baby and Tokwadende, a Pajanimuna and Patadende, so a unity, a woho, na and Tokwadende be a pager, a media no sono, say and Patadende, and unity na Ajubro Ama, a Busian, a Becana say, aggressive, any for the records, near the woman say, I agrecum, not in a BCS, Nina, a beef will be a elbow boba, a walk at the chair, a Afrifa, and your brother Bob Sika, make sure Kwaku Manu, I may love you, I may kiss you, or so we be taste, one more anthem, and one some, and I may ever be someone myself. Subscribe to us na de be no account say be na upload me to for when the first person ya won sa ebidi kan akabi ebusia say ya body right yensem no say ne nanim say Okatakyire Afrifa say the NF for the records of international but more fire precisely so ko na dem ko for no ejeje ho edema sa we na for the records oba ene na wo chere say Kwaku Manu abuapa eye na de bia wo mpe na wiase so 24 say o yefunu ya wo ya na wa fe wo se a ye hu se ni esiti eno nti wo fe ne se e de chere Kwaku Manu say ade na wo ye no wo mpenti wo hwe na wo nyai Okatakyire Afrifa kasa na wo chere say ayeko aye no ayesa abebia na Kwaku Manu pese wo de wo no Okatakyire Afrifa na nim etwitwiri fom na so wo makwan e ma Kwaku Manu enye na nim sa enti se wo mpe ne toto empene no ade abebia wa ya koduru no won fa enu ha ma won to aso bi ene Okatakyire eke kan nsem ye pa ene chere Kwaku Manu a Kwaku Manu to ye no anya ne de wa ba bonten aba be so ansa ne be Kwaku Manu nsem so no ye ne kan enhwe ensem Okatakyire Afrifa eka chere de Kwaku Manu a ene ama Kwaku Manu ko apaya ya wo chere se Okatakyire Afrifa na eda ne so no kwa wasesa no aye ne 7 peduasa Nkwasiafoɔ Hene Kwaku sana me ma ansansa dali ne hwan ne won ya omanji Kwaku atoso ko atoso no atoso sa I will give you the benefit of the doubt say wadwene esha na said you want anti alcohol left sa no wadwene so tie o nine left and I believe say sa no wadwene if the nipa bia wo kasa se be kasa kire benyansafo that means wo himself kan kwase asem e tu be say wo hwe say benyansafo tie wa if say wo kanyansa o yia so be kasa me kasa kire benyansafo Kwaku Manu o fa wa Afrifa na de ba fia me ne wo ba wie no wonam Kumasi adwomfo ma ne beto dwonso agu so Unipa bonesemu akọ ya akọfa eye santo ayi Judas abusuapani Judas Kwame despite what did what dia wo party a obete o party a obete ya do tu fiewura e wo boase na sabi ye pake wo car ayi garage na sa wo ye car obeka mbeti na me se wo party a sa na wo de nkrofo ko aduro so a ayi ye friend say ayi joy daddy for wo ba wo mu ye sesese ba bia wo de nkrofo ko nyina ye beka magana fo at precisely so wo de skafo ba bia se wanya Ibrahim Mama no ofidu a you better shut up exactly na se wonnim na me ma wo ni wantie be bow dia 2 minutes in for messages or must send the phone. You will be shocked. Na medel, Kwaku Manu medel. Odi opa go ahead with sansem hunu bi. I meant this wa fa make every festival. Na be so ogumani mu ase. Na ka wa beti upiga no samia. Wa adwene left no. Me twel. Exactly.
why enemy ensa emwa wo na so pen this year the one this what we ye discuss bibi fa nation ho woni nyansa bia ye discuss enipa woni ayi wonim the difference between credit card and the credit score ye can national issues are precisely more him ye discussing a serious matters and when your baby did so when your baby did judge me that's in a what I want you arguing so the make Afrifa about your topic. Said them man for 1 year you will be shocked what I will do to you for pound. More fire. Me them encounter will be out. How come you make count? It want me peace. Kwaku no come here. Me can also mama abre. What did mama akoso ma ayi akwa did mama akoso last year also man can once. One got a first video no so did matem na about 2 months ago. Also man can once. And what's be your next one? What there? Kwasia beju dwan. So also your santini me dem so onye santini. Dem so your santini dia makau twi me so kwasia e beju dwan. More fire. Your friend knows you. Kwaku Manu, your baba. I will say, and some more at a chair, a free fry, a kind, and the chair by the Kwaku Manu, Yaman Cocoa pie, and no any aquashabin, and send me every Kwaku Manu Akachipanos are what we are not the same, and I'm not saying can't talk at the chair free fry, say, we are see, so we are who better be Brian Kujao. I feel so the Kuku would say, a year, I am not so true, and the Jao coin. It is a Okatakyire and Kuku would say, Abe ye, I will no Kwaku Manu Nakachidia, and you were the sutro. Ebe Okatakyire kwai say and abob sika so e de emuaye no e komo Okatakyire fry nipa na oni ni dealing mo obi ntufu na judge mi no tie Okatakyire chai na swadwini se wo susu obi a wo kasa kire obi wo kasa che obi a hwe obetimi ni artist fufura dealing obetimi ni actor fufura dealing ba me side there don't come there member komo mu se mo ye nkora ma me minso kikikiki o baby o he so obi hunahuna me ade me pese mati bi kura no ade me pese mati bi se obi hunahuna me so wanya Ibrahim mama no ofi e from on se ma be si asem no so mo se me di kan kura kan se me ben papa despite ni eye ne ya afra wa wie ka se me de sikafo kwa aduro so he Okatakyire Udia media ma lanchi ama 2025 ni Nkwasiafoɔ Hene na se GB4 Hene sabi sikani na ono no momanya ne sika no na wo sikani ne mpa ba wobo ene ne bambo na wo watimi de na kwaduro so akochim na adwena na sese wo hye obi na ofina komo pe wasema joy dadifo Dr. Manfred Dr. Harry Dr. Surgeon de bidiri so moti sase mo wonim do me on be sere sa am ka se Kwaku Okatakyire me ye brafo me amtie me ye brafo e hard work what dano na me ye adwuma me nan ema me nda oba me nan ema sabi wo studio was what build this here e ye oba sika wom ana party sika wom studio yi baby a wanya a wo ye yinya wo kunko nyina no oba sika wom e ma na hel wona wo di ma kwa aduro so ye ohima so ye hwan de o pepa so ya brochiefo ma na otimi asafa wo mo enti kaduro de nkamen ko ho because wo adwuma mu a o na wo di nkofo chini no so titru se nipa na ni media bai ni ani bia bai wo ye guys se o person che wo so obi wo TV so wo so obi apie pe wo so oba wo ye we pe se ba ye ma be hwa wo nti e ma be hwa enti wo na wo di ma ho no ma ne ade ko aduro so ami tuo mi metimi di papa despite akwaduro so sebio na minim papa despite sebio minim ni background for the spiritual background minim papa Ibrahim mama tiwe sebi metimi di papa Ibrahim mama akwaduro so hey so wo ye crash ni ana so wo ko school ana na odwene sei e pacho odwene sei Okatakyire odwene sei hey na se mitimi di painful we kwa aduro so mo mutimi boa me dia enka mini Entabusia we no eye beef bia bobo ba se ni enim Okatakyire Afrifa so wo no
wo kana wo ma wo fa wo ndi obeba abeso so Kwaku Manu so ade Okatakyire Afrifa we no Ghana fo say yenka twom say yesro mo sa beef we bo baidie afei kwa de ye ba beche enti mo fence he ya omo nkoso ma beef ni beef ne yeso yenye benua ne fa ma beso matifu we be kwa kosibia no ye ne di akire be san e de ababa beso mo mesre say oboja wo comment e wo video no ase e bi kire say ase Okatakyire ya Ghana hanase wo bia entime no e na waye no ho mema sem no kata e na wo kasa no pejapejja na beti no mamma ne saso na wo de ne say sine bodwane a hantan bi na wo so no e bra so se obi tia no enti ne bobsika eye no eno ano na bi so kwa e kire say Kwaku Manu wo na wo dey kan ko kan o Afrifa se na wo dey kan kan enti we no kasa na bibi aba na bekasa so me kasa de kire benyansafo nko bi o kasa de kire benyansafo de anka pani odue matemente nka ye ho adrama nka hu ye no bu na ni kire no bu oni gusu na bu ne se e nyema bi keke na entwe ko bi so se da bi se Kwaku Manu bu na ni gusu sa na se wan ka hwe hwe ya ebe ya manfo na dwene se ne Okatakyire eka no ne nyina aye nokwe na so na nokwe bia enim we afi na eboboba obi ade ne nyonko Kwaku Manu ade Okatakyire so ade Kwaku Manu se ensem bia ona ka kire de beba Kwaku Manu so e kire se ensem bia no so wo fo Okatakyire hu no wo de beba ye wa twen ye mia hwia ensem no ebe kwa akusi be san de aba ne na ba be so mesrew so obeja wo comment e wo video yi ase e na fi omi subscribe button so e too much e ya kai na fa do ne ka hu se na be na upload me to the first person ya wonsa e bi kan akabi all the social media handles so kwa too much o subscribe no like no share na wonwa bi nso enye bi ahwe that gold enemy day makra ye kono man makro ma ye nyiprabu wo kwan so wo lala odofo hede ne wo hawe de ne wo dadwen yare be na aye kwan kwa wo de chenchecheche a wonya no aduro ene na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory e de ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade ayi no ama wiase se sunsumu yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwam ado akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 intro do for kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kura